Ovo je novi Samsung Galaxy Z Fold 6, a ja ću sada pokrenuti malo i umjetničke tu nekakve inteligencije i dodati nešto malo mog umjetničkog dara, da vidimo. Recimo, nacrtat ću nekog čovječuljka, dakle ništa specijalno, nešto što može nacrtati praktički bilo tko. I sada ovdje se dakle nudi 5 različitih nekakvih načina generiranja nekakve finalne skice ili onog čega se može dobiti. Dakle, tu je vodena boja, pa idemo vidjeti najprije što se nudi s vodenom bojom. Dakle, generiraj i sada udahnjuje se život o mom posebnom crtežu. Evo malo umjetničkog dodira i dobilo se ovo. Pa ovo, dakle, iz svega toga je nastalo to. Idem sad na ilustraciju. Ajmo dati život, dakle, ovo je tu mojoj ilustraciji. Dobio sam to. Nimalo loše, bravo za umjetnu inteligenciju. Pa idem sad na skicu. Da vidimo što ćemo sad dobiti. 3, 2, 1. Nešto što sliči na krompir. Nekakav čupavi, dlakavi krompir. Pop art. Može bude neko iznenađenje. Da vidimo. Jedva čekam vidjeti. Wow. Dakle, iz one moje švrljotine je nastalo nešto. Zamisli ovo da se stavi na zid. Pa ovo izgleda dobro. I još idem pogledati 3D crtić. Mora da se tu krije nešto još posebnije. Dakle, iz svega ovoga što sam do sad pokazao. Opa! Ostao sam bez teksta. Wow. Opa! Ideš. Svaka čast. Dakle, samo iz svega toga što sam to napravio, ajde idem vidjeti mogu li još nešto. Kako da ovo tu maknem. Ok, zatvori. Otvorim sa strane. Nacrtajte nešto, što mogu nacrtati? Ajde, nacrtat ću, nemam pojma, neki možda automobil, dakle, najjednostavnija skica. Hoćemo napraviti da bude na benzin i struju. Evo ga, i auspuh ima. Tamo su nekakva vjerojatno svjetla. Tu još podijelimo ovo na vrata. Ok, ajmo vidjeti sada. Vodena boja, generiraj. Evo sad me ovo jako zanima u biti. Jer ovo sad bi moglo nešto ispast, možda čak i konkretno. Kako cool. Jedva čekam vidjeti sljedeće. Ilustraciju. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, dobro, wow. Skica. Dakle, skiciram. Pa zamisli da skiciram, ne znam, Neveru 2R ili tak nešto, ko zna što bi dobio. Dakle, ovo je nešto što otprilike asocira na automobilsku industriju prije 100 godina, dakle tako nešto je bilo, tako da zamislite kako se prije ljudi mučili, radili od gline one modele. Izaći sa ovim na cestu, ideš, predobro, i 3D crtić. Evo, ovo mora biti nešto sada briljantno. Dakle, ovo moram sad tu briljirati i dobiti nekakvu nagradu. Ajde, evo, bit će dovoljan vaš osmijeh nakon svega ovoga što ste vidjeli, dakle, u ovom tu prikazu mogućnosti, jednostavnih mogućnosti na novom Samsungu Galaxy Z Fold 6.